Kangi tukzenge zona tawatam jespang beche tambechon neston jape gotam tala chazalo. Simge shen rijun sospe ngone tsangma la jule. Kasa teni simge shen rijun sospe kaptak skakchan ji juche la. Teni ngata simge shen rijun sospe ngone ngata nang simsi jide lobjong skyote na no hale. Skyot ba teni dalan ngata chilzar gupe chize chubdun hale. Teni September 17 ne teni ngata nang simsi jide teni yang lobjong skyoche zeno. Teni skyot pa lobjong salkan gergan po teni ngata Kewang Professor Dr. Lobjong Sangs Kundin la juwa pulte teni Kewang chok ngata skyoche zeno hale. Teni sanas po waini bo teni ngata choklam sar dharma center la hale. Teni tusut bo teni ngata sumnang pe degan mimang skyoche zeno teni ngata ji cha macha gane lobjong gozuk chache zeno hale. Teni ngata lobchan bo subject bo teni ngata gese laglen subdun me kane no hale. Skyot ba teni gese laglen subdun me teni ngata chaksper nam skyoches teni nyampo ngata nyugo hale pen pencil teni didep notebook re nam skyoches la jo pulen. Teni ngata nyampo ngata tiwatila ni degree ma yote no. Skyot ba teni tutsot bangma ngata ringmek metpa teni chuzo jipaner ngapa thaljik sube ngata lobjong skyot pa tentega ne ngata tiwatila ni degree teni chuzo phethale ganta phet chichok ngata skyoche zeno. Skyot ba teni mimang langya changmala juwa pule nang yo teni changma skyoches teni mixal do teni ngata lopta kha loptok langyas changma skyoches langa je juwa pule nang yo. Teni ngata changma teni nang semsi jide goshe langa ta chundus mehna chö nang no. Te demba ngata lobjong jate ha goste teni nang semsi ngata jide skyoches chana teni ma gyala yongche sale ma phantok cheches. Skyot pa teni ngata tincham pama gunes teni ngata thugun nyambo tite skyoches teni ngata jawo ngoshes gune ngata chingne che lon juste changma skyoches la nga je juwa phulen na yo teni I khaptax bo changma thochukche la juwa phulen teni thukje che jule.